To ti je u Hrvatskoj katastrofa. Proteza, mislim, to je smiješno uopće priča, zato što čovjek koji ima 70 godina, ja imam isto pravo na istu protezu, u globalu, jel, to je ono. Znači, moje stopalo košta, ne znam, 5.500 eura, da je oko 40.000 kuna. Ja da bi skupio to stopalo, meni 6 godina valjda na protezi ne bi smio ništa puknuti. A ja trgam to ono, mislim, gledaj, ne možeš očekivati od mene, ja danas trčim 2 km, dignem 3 tone utega, bacam, ne znam, treniram, radim, ono da će to izdržati ko nekome ko danas ode u dućan grad se doma na kavu. Da. Mislim, ja imam sreću što je to i ortopedija, kralj, moji prijatelji mi pomognu, Zagrebački sportski savez, nešto preko doznaka sam, mislim, ono, uvijek to je sve na knap, ali skupući se što kaže nekako. Ali u stvari ti znači nemaš protezu koja je baš, ajmo reći, specificirana za sport, ili imaš? Pa imam, tu koju smo sad, s kojoj koristim za bacanje, ona imam, recimo ovu koristim za teretanu, koji je ovako život privatno, nemo reći. A ova s kojim bacanje ima gore još jedan nastavak, s kojim ga pričvrstim, da nemam da mi ne može koljeno ispasti, jel? Da mi se u koljeno ne stavlja, tako je, da. Da nema retencije zapravo, jel, unutar bataklje. Šta je fora? Ja guram nogu jedan silikonski nastavak i onda u protezu. I tu ako ima luft, prilikom recimo kod okreta, najgore smo pričali, to je promjeni smjera kretanja nagloj, kad dolazi noga naglim udarcom da zavrtiš, može mi koljeno otići na jednu stranu, protezi na drugu. Ispašće mi čašica ili će se polomiti ili ne daj Bože kost, to... A jesi imao kad problema s ozidom bataljka, žuljevima ili tako nešto? A naravno, to imaš. Ali ja šta iskreno ove godine, ovaj srećem mazi, još nisam imao najgore, promjena sa jeseni na zimu, jedna zima, naška suha koža i to mi je katastrofa. Ali opet kažem, ja se i ne pazim šta ja znam, ja sam 12-13 sati na nogama dnevno, po 10.000 koraka napravim dnevno i to Ja prenosim zakon o invaliditeta, bolje rečeno. Vi cijelo vrijeme u stvari trenirate vani, jel? Pa kad nemamo di. Mi smo sad ove godine kombiniramo malo Split, malo Zagreb, pa onda izbjegavamo. Sad bili smo 2 tjedna, u principu smo Zagreb, 2 tjedna Split i sve tako.